re ga lena go la pitšentše kgolo ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House mo e leng gore ge re kopana fa tabakgolo ke a go a bolela le a ba le kapa bo tlhoka ka kapa a gone bo tlhoka ina le kgono ka kapa radio a gone bo tlhoka ina le kgono le kgone le aowa re a ba bona ba re bona re bolela le bona ba re lebeletše a gone molato moroka ke ya go tamiša ngwanešo tšea sebaka se o tamiše motheletše le babogedi ka mola letlakaleng la Dr Moremi le ba audio streaming ya www.mcrs.co.za nke o ba tamiše ngwanešo ke moka re tla re kgone a go tsena a ditabeng tša rena tša letšatši prof. Ga ke go tame malome ka kapa ke leboge ge modimo a sa re lotile magagešo ka mošate ke a letamiša magoši a borena ke dumediša batheeletši ba Motse Community Radio Station mangaka borena baruti ba borena baporofeta ba borena moroka o re phiaphia diatla o a tamiša ke dumediša ka mafarahlahleng ka kua dikgokaganyong tša leago re a letamiša magagešo malome ka kapa nako e sepetše ga ke tamiše balli ba gešo le kae batswadi Rona ra le re gona koko ke ba ga mama ke ba ga phane ke ba ga phane le bo moreku lena all right koko ke mang ka leina nna ke nna Susan Aphane go tswa lefatsheng la Louwfontein Digwale all right o sepela le mang ke sepela le morwa le ditlogolwana all right ke nna Lekota Aphane lekota lekota kgaetšedi Hope Choke. Hope Chauke o wa ka tšhauke wena mara koko o boletša re ke setlogo ke ditlogolo o ile tše ke ditlogolo tše wa go tseba go bolabola Hope wa bolabola all right malome ka kapa ke bao ba fe melao ya gago re a leboga ba aga a phane ke babinatlou ke bo moreku a gone molato re a leboga go ba le bona ka mogare ga diphapošekgašo ditaba tša ka mo bagešo di bonolo fela re kgopela re difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore re tshware maleme a rena re se ke rate kgwetša re boletše maina a dikereke baporofeta le dingaka mo moyeng se sengwe gape re kgopela gore ntle le tikatiko motho a bolele mathata a gage a e leng gore a motšere ka gae bošegong ba lekgono a motliša ka gare ga diphapošekgašo a bolele nnete fela gore ge a tlo thušwa a thušwe godimo ga nnete ye e leng gore o tla be e le yena mong wa nnete yeo a e boletšego e ka be e segiša e ka be e ješa dihlong e ka be e baba e ka be e le jwang kapa jwang e fela ke yona ye e leng gore re a e hloka ka mo lenanegong la pitšentše kgolo ka fa re kgopela gore dikarabo di arabiwe go ya ka mokgwa dipotšišo di botšišwago ka gona se sengwe gape ba gešo sealemoya ga se amogele mahlapa polelo re a e apeša ra e bja gabotse gore ge e fitlha tsebeng ya motheeletše e dule gabotse e sekebe ya lomela jwale ka ge sealemoya se theeletša ke batho ba bagolo le ba bannyane sa mafelelo dilo tše le di bonang mo di le lebeletše ke di-camera ebile moreku yena a thome go tla le beke tše pedinyana tša go feta moragonyana re be re ne le yena o di bone kgaetšedi ya ka ke nagana re ka mola o na le founu ye e leng gore o phela a bogela pitšentše kgolo jwalo moroka batho ba ba shota go ne morwedi ya koko o mongwe ka baka la matogo o paletše ke go tla ka baka la matogo ka gore mebereko a rena ga e swane go ne go gongwe gore ke a kgopela ba re o ye leruri jwale re ka se re go motho ra re e tla ke moka ga fetša go tloga mo pitšentše kgolo mmereko o senyegile bophelo ba gage bo thoma go mo thatafelela le go feta e fela ke kwane le yena gore ge go hlokagala re tla moletšetša ka gore le yena o boletše gore mathata a gage ke a mantšinyana and sa go koša bohloko ke gore ke motho o e leng gore ga a ne thari moroka jwale o hloka thušo ya gore o ka re modimo a ka mo thuša tlou tša baroka tša tsenelela gore a hwetše ngwana jwale ke ile mo go yena ka ra wa kgaetšedi ya ka tšwela pele o bereke
and then re tla re ge go tlhokagala gore re go founela re tla go founela o no tlhalosetsa moroka tša gago e seng tša ka ga geno yeah and yeah then ge go tlhokagetse re kgonne go ba le nako ya maleba re tlo mo founela ga gone molato ba gešo di-camera tše e no ba bohlatse fela ba gore re kgone go captura nto ngwe le ngwe e diagalang ka mo go se koga ba le batho ba ga phane ba e leng gore ba tlo re go sage ba tsoga forogo ba letšetšana megala ba bolela le dilo tše ebile lena le sa di bolelang ka mo ke e le gore le kgone go tšwela pele le hloyaneng le ba bolena le lweng le ba ga bolena jwale mabaka a gona ka baka la gore batho ba bolela mara na wa re a tsebe nna re no tseba la gore ke la gore re kgone go captura dilo ka moka gore re kgone go ba le bohlatse bo e leng gore lefase ka moka le tla kgona go tseba gore wa mara ba ga phane ba thomela ga ba bolela jwale ngaka moremi ba mo thomela ga a bolela jwale ka kapa ba mo thomela ga a bolela ka tsela e jwale re a leboga koko ka fawe ke tlo bapala setopolwana fa motswadi ge ke fetsa go bapala setopolwana se ke moka le tlo re fa ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga koko le ka re alela ditaba Thobela pitšeng tše kgolo ke dumediša ntate Moremi le ntate Kakapa le babereki ka yena. Thobela Nna ke nna Susan Aphane ke tlile mo ka baka la mathata. Nna go goleng ga ka ke godile ka mathata kore go sene selo se se ntokelang. La mathomo ge ke thoma ke re jwale ke mosadi ke ba le ngwana ke belege ngwana ka mo godiša ile ga re mengwaga e 3 ka ra wa a ke ye makgoeng ko šumela ngwano ka sepela ka ya makgoeng ka kry-a mmereko ke paletše ke go fetša kgwedi ge ke ntlo ke bereka e sa le furugo founu ya tsena founu ge e tsena e re ngwana ga go hlokofetše bolwetši ga ka bokwa ke nokwa ka gore ngwana o hlokofetše tabe ya nke mahlogo ka tlogela mmereko ka ya gae ge ke fihla gae batswadi ba re ngwano o robetše gabotse a sene bothata o paletše ke go tsoga furugo o robetše batswadi ba be ba fela pelo ba ya go mo tsoša ga ba mo tsoša ba hwetša e le gore ngwana wa bajwa ebile ga a batše go senyana ngwana o batšetša go sepela ba sokotše le yena mosegare ka moka ile ge le thoma le pota ka mo khili ya go swibela ngwanola a ba tlogela nna ge ke iketlile ba re ngwana o hlokofetše a se ke a bajwa nto ile ya nkoša bohloko šoro le gone jwale pelo ya ka e sa belaela aga ka thoma jwale ka thoma ka tlogelela o mongwe ngwana gape ka mmelega ge ke mmelega tšatši le ke mmelega a wa ngwana wa gola ebile o re 2 years ebile o tsamaela 3 years tšatši le ke jwale ke thomile gape ke tlogeletše wo ngwana o la thoma ke go bajwa ola ke mmelegeng a latelela ola go hlokofala ngwana o la bajwa etse ka mo ke letetše wo mongwe ngwana ka mo ngwana wa bajwa o kukile ke motho a mo hwetša a bapala mo kgorong a dutše le tate mogolo sepela ga tate bana ba bapala mo theng ga gage o thoma o kuka ngwanola ebile wa thoma wa hlatša mo go wena o mogala bola o ra tate mogolo o re o ka re jwale meriti ya bua ngwanola ba kaone ra sokola le ngwanola jwale ke swere masea mabedi jwale sokotše le yena a ba kaone kore ra mo iša ngakeng Tsuku a sokola le ngwanola ile ge e re 3 months ngwanola jwale bolwetši batla ka matla jwale a benke jwale le yena ngwana o tlo sepela awa ngaka Tsuku eo ya sokola le yena ngwanola a ba kaone mare bokaone ba gage re mo thekga
re nyakile thaere ya mmotoro re ala dikobo ka mogare re mo thekga ka mogare ka mo. Aowa ke sokotse le bona ke ne mase a mabedi jwale. Ntho ke reng a se ke tsena ka bophelo go tlogeng ge nna ke re jwale ke mosadi ke ba le ngwana. Re sokotse le yena ngwanola bokaoneng ba gage o no ba kaone mara a se ka kgona go sepela. Go fitlhella le gone jwale ga a kgone go sepela, ga a kgone selo. Wo a ntse a dutse mo ke morodi yage. Ile ke sa maketse ka mokgwa ngwanola a ima a ntse a sepela ka marago jwale. A ima. re kgopelele tshwarelo koko Ke lentswe la kgopela tshwarelo a ntse a tsamaya ka matolo jwale a ima. Jwale hlogo ya ka ya thoma go hlakana jwale ka seke ka tseba e tshweu le e ntsho gore ke direng. ema pele koko mogolofadi wo a bego a sepela ka diduna le ka matolo le be le tseba go rone le sogana Aowa. e napile go diregile gore a be mmele mola e le mogolofadi wa sa kgoneng go sepela ebile le sanke le bona go e ba le moyeng ka mogae. Ke gore nako ewe a sebe ka ba ka gakane ene ke makgoweng ke mo tlogetse le mmatswale. Ngwano o robala le mokekolo ka mo. Kante mokekolo ena ga a ile maeto mohlomong a mo tlogetše. Motswala ge ngwana rakgadi ya rileng tša phao o na le 15 years. Napile mošimanyane ore wa gana gore yena a se yena. Ka mo gae le gona ba ema le yena ba re ga se yena. Aowa ra no e tlogela e le gona ka mokgwa go fitlhella le lehono. Mara gone jwale ka ditiro o no ba bona gore batho ba dumela gore ngwano o belege ke ngwano. Ke bothata bo ke ileng ka hlakana le bona bophelong ba ka. And then le ka mo gae ka moki ka thoma jwale ka ba ka gaka ka sokola ka bereka ke ithwesha ka letolo go se ne motho a nthušang kore le bona bana ba ke thoma ka leiri ke thoma ka seaparwana go fitlha le kgono ebile ba gola ke ba tsentšha sekolo ke ithwesha ka letolo. Yona nteo e nkgobaditše ga ebile ke nagana go tla dipitšeng tše kgolo gore sello sa ka mohlomong ga ke se gašitše se tla tswa mo pelong ya ka gore bophelong ba ka moka ke bolela ka pele bošego le mosegare. Le bošego ga ke robale ke nele ke leba e tlo re ge e re 5 o'clock e be gona ke swara ke boroko. Jwale ntho ke ile ka kwa e nkweša bohloko fitlhella gona jwale le ka mo gae ke thoma ke re ke aga a ke kgone go aga moago o gana go fela ka thoma ka tlogela moago la jwale ka re wa tseba ke eng ke hlabe a ke tlogele moago ke hlabe gore bana ba ke le moso le ge ba ka gola e be ile gore ke hlabile ke ba lokolotše. Aowa ka hlaba ge ke gobe ke fetša go hlaba moago la wa gana. Dilo tše be ke di rekile di boditše ke pula ga ke sa kgona selo le ga tee kore ka gaka ke leswiswi a gone ntho e botse e e lokang le bana ga ba kgone go kry-a mebereko ba bang ga ba kgone go kry-a bana. Ke yona tabe e ntshwenyang yeo ya gore bana ba nke ba re ga ba le ka mokgwa ba kry-e mmereko. Ene sa bobedi se ke nyakileng go se lebala mošimanyana o a latelang mo e sale a eya le naga o dutše mengwaga 3 a le Natala le go founa a sa foune a boa a tla gae.
aowa ka holofela ka re ngwana Shu o buile o ile ga šetse a buile jwale a meja ke Mmamelodi o dutse Mmamelodi mengwaga le go founa sa foune le ge setlogolwana se tšatši le leng kore ena ga mo founela o ba mo fetola tšatši le leng a re a o nyake go bolela le mama na a re mo neele founu a nneela founu ra bolela e sa le a nthera a re mama e torope mo ke sa le bisinyana ke tla boa go wena a se ka tlo a boa go nna a dula Mmamelodi matšatši a ke kwa ba re o ne bana ba babedi Panokopo ke kwa ba re o dula Panokopo gae gona aowa a tle gae ene nto ya go nkoša bohloko o ile a sa le Natala ngwanyana tsoko a nthera a re Mamazale mara morwago o ka yena ka re nna motho o wa mmakatša a tle gae next a re ai gore ke go botšiše ka mokgo ke ile ke botšiša ka yena motho a nthera a re kore motho a nthera a re o sa bolela ka motho o gape o tlo tla mo gae ka letšatši la mafelelo a re hao wena ngwana o reng o bolela tabe bohloko ka mokgo a re ee tabela ya ntula ene motho a bolelang ka mokgo ke motho wa kgoro napile ka ya go mmaaka ka re mare wena mme wa tseba go ne tabe nngwe go ka re wa kwa taba ba re ngwane wa gago o tlo tla tšatši la mafelelo mo gae wena o ka reng mme ola a tshelela godimo a re aowa wena tabe e rong ka mokgoki nna nka mo emela ka maoto o ka mo emela ka maoto ee mare wa tseba gore ke ngwana gago motho wa rialeng wa tseba a swaba a re ke tla mmotša ngwanoo o tla tla go wena a tla kgopela tshwarelo kapa le ngwanoo o tlile go nna a kgopela tshwarelo ka mmotša ka re ei ngwana lentšu leo le kgopelelang tshwarelo wa tsa le no swana le metsi ge a tšhologile o ka se a olle re e tlogele gona ka mokgoo re tla no bona gore modimo o mo lahlela kae ore o tla tšatši la mafelelo ore o tla a phela ga ne taba aga go fihlelela moo ngwanoo a tle gae ka gae leswiswi le swere a go ne nto e botse e lokang gore ke swara tšhelete ya tšwa ka diatleng gore tlala e godile ka gae go e tswa motenteng tlebo e sa le o e bona go boa le yona motenteng mohla mongwe o reka botswana napile tšhelete e fedile ene sa bobedi kore ka mo gae ka mo ke re tshwenya ke diphedi di a re sokodiša go sasa ke noga go sasa ke mankgaganyane go sasa ke maribiši kore go ka re letšatši le swibela wa se ke wa tswalela mojako o tlo kwa šetse mankgagajane o go phupha aga o tla re o sa tlogetše o kwe leribiši le lela mo kgorong ke dinoga šedi tšona ena ngwane o a tswileng wo o ne go bontšha dinoga a lora a sokodiša ke noga mengwagela e fetileng o ile a nyaka go loma ke noga a e kry-a ka mo mafuri ka fase ga keriba noga ele ya tsoša hlogo ngwane o la tshela mmoto ngwane o la ga tshela mmoto go ne ngaka tsoko mo o ne monna wa lekgowa wo a mo lokišetšang dikoloi ba nwa jwala a ba ntse ba nwa jwala ngwane o la ga go elela a re noga
batho ba le ba kitima ba ya ka kua mafuri lekgowa lela le swara noga ela ka mogolwano noga ela ya moloma noga ela ge e moloma thola a hlakahlakana a ba išiwa sepetlela aga moragonyana gwatla ye nngwe gape noga e bona ke yena o dinoga bošigo di mo hlorišang yona ga se ke e ba le bothata o no re noga ge re e lelekiša noga ya tšwa aga malobanyana jwale re no re dutše mo mohlareng wa mmenku o mongwe o tšwa ka ntlong o bona noga kore ke mebenku e mebedi so o bona noga e lalamelela mmenku o mongwe ngwana ole wa go elela gore noga ela ya wela fase ba e bolaya gona moo kore dilwana tše re di bolayang ka mogae ke tše ntši Alright, Koko, be le nyaletšwe lapa? nna a ka nyalwa lapa ke nyetšwe segadikana ke mosadi wa bobedi o le mosadi wa bobedi ee mogala bo sa phela mogala bo sa phela and then jwale o ile a tekwa jwang kapa a reng ka taba ya motswala wo a bego a phaya morwedi ya go wa mogolofadi theto ka kgang wa tseba ke eng a se ke kore botswa pelong ya gage a se ke a mpotša selo ga se ke a mpotša selo gore ngwana o ga le jwale kgona ke sa gore le sa gore ka gore ngwana o ke thomile ka mo iša o ile ga e ya go belega tleliniking ba re wo a o motšee o santse a o traya sepetlela ka pale a ya sepetlela ga a fitlha sepetlela tšatši le ke yang go mohlola ba re dinnese ba nthera ba re gape motho o a emišitšeng motho o santse o mo swariše gape go no swana le ge a mo reipile ka re wa tseba re ke eng ga ke tlo kgona go mo swariša ka gore ke motswalo ene re tlo go kampherefere o montši nna ngwano ke tla te kgodišetša yena aowa dinnese tšela ba re go rialo ga go ne bothata wa ngwanole ke mo godišitše ke sokola le yena ke bereka a kgone le go mo nyantšha ke mo rekela lebotlelo bošego ke mo nyantšha lebotlelo mogolofadi o ka yena o sa phela o sa phela and then ngwana gage o kae ngwana gage ke yena o baditše ašu o ke lena ee wo o ya wa ke sokotše le yena ngwanoke go fitlhelela ebile šu ke mosadi re a e lebogela taba yeo le matsapa a lena Koko gore o godile ke mosadi ebile le yena o ba le bana aga e tla ba segopotšo le mengwaga e tlang ka gare ga dilo tšeo di boletšeng ka gare ga tšona Koko nna ke di kwele gabotse a ke tsebe gore moroka pele re ka tle ra ka mo go a bute gore a tla lletšetše mokgekolo mmagwe a fetšago go di bolela mo mohlomongwe go ka ba le se a ka rata go se botšiša kapa go se bontšha fa ke nagana gore taba tša koko ke di kwele koko kudu o lla ka taba ya go tlaišega ene o lla ka gore tlaišego ya gage e thomile kgale go tlogeng a sa gola ba mo tlaišetša bana ebile ba ile ba be ba mo jela le ngwana o moteng jwale koko sello sa gage ke gore banna nthuše ka gare ga lapa ke a sokola diphaofolo di bapalela ka kua lapeng la ka koko ke kwele sello sa gage se seng sa gore ka kua lapeng la gage tšhelete ga e dule e tsena le go tšwa koko o ne mathata a mantši ene a tlo fetša mmakela malwetši ene malwetši a hlolang ke kgatelelo ya monagano tene ra fetša re lebelela bolobe
o berekile koko sa mathomo o berekile thata go godiša se go fihla seemong se a leng mo go sona lehono. Mogolofadi ke motho o swanetše a hlomphiwe ge e le gore motswala o be a nyaka se seng mo go yena nke ba mo kgopele ene a ko gore o a dumela goba o a gana na. Mogolofadi ga se motho e leng gore motho mang kapa mang santše a bapalle go yena. Ditokelo tša gage ga di mo dumelele seo. Le motho ge o le motho o swantše o be le letswalo la gore ye nka e dira ye a ya ntekana gore nka e dira. Jwale go dillo tšeo llang ka tšona koko sa mathomo ke gore re ye go nyako tseba re ngwane o la wa go robala o sepetše ka tsela mohuta mang, and then re ka dira eng gore koko a tla a kgone go kgotsofala gore lehu la ngwana gage a kgone go ka le amogela ka gore yena o tsamaile o robetše boroko bo bogo. Alright. Tabeng ya diphoofolo motse ba kgona go romela ka diphoofolo tše dintšhi and then wa hwetša e le gore mathata ao e lego gore a tla ka gare ga motse ka taba diphoofolo tše di tla ka pako ya lehu. Ke kwele gore ye nngwe e lomile motho a ba a feleletša e le gore o kitimišetšwa go a go hwetša thušo ya pele. So go koko ke kwele ditaba ke nyaka go di kwa go a kua pele malome ka kapa then koko re nyako no mo netefaletša gore re tlo mo thuša le yena ke kgopela nthuše ka gore a se ka hlwa sa dikgobatša kgopolo ka go nagana ka dilo tše kudu ka lebaka la gore di tlilo mo hlolla malwetši. Re ka kwa malome ka molaganyane re tla tle re bua go koko. Ke a leboga. Go tlalletša mo mme a boletšeng go na le tše dintši a di lebetšeng tša go swana le gore go ile gwa tsena legadima ka mo gae and then le tše tša kua ga gešo mogolo le tšona o di lebetše ke tše a feleng a lla ka tšona gore e leng koko mme mmage o robetše jwang, so be ke re ge e le gore go a kgonega le tšona a di tlalletše. Be ke sa tlo tla mo go tšona tše tša gešo tše and then le gona magadima ke magadima a mabedi a tlileng ka mo gae. Magadima ke le leng le ile la šašarekantšha motlagase le leng la itia mehlare e mebedi ka mo morago. Gona mo a se ke go e ba le gore nke go hlodiwa gore magadima a nyakang a tšwa kae, ene se a se bolelang sa gešo wa tseba lapa la gešo ke mankgeretla, lapa la gešo le tsotswalla ka ledira. Ke na le kgaetšedi e tee, kgaetšedi ewe kore o sokodišitše mme o šoro ga e tšwa jwaleng o tla godimo ga mokekolo wa moroga ene ga a moroge a lebantše yena o moroga ka mmage ene a sa mošadišetše sele gore nnyanyane ya gore mokekolo furugu batho di-next door ba mphounele ba re tla gae. Ge ke fihla gae ba re gape mmagoletse a lla bošego ka moka a lleša ke morwa a moroga kore a moroga go moroga le tšhelete ya motente kore mokekolo o santse a mo rekeletša go ja a ba mo rekele le motsoko. Mokekolo ra thoma jwale ngwana gešo o panekopo thoma ra kwana gore mokekolo a re mo tšhapišitše panekopo a o dula panekopo. Mokekolo ga ile kua panekopo pelo e šetše e kwele bohloko. Mokekolo o la thoma a fihla panekopo a no ba mokekolo mongwe wa go bajwa go fihlelela ebile re re mokekolo wa bajwa
a re no mo tšea a o felela ka lapeng la gage mme o sepetse ka pelo e bohloko a roga ke ngwana wa bofejane le gona jwale ke re motswadi yaka a robale ka kgotso le nna ke leboga ge ke boditše batho ka story se ngwano wa gešo ba se dira ene le gone jwale ga a fetše mmage ga a gona jwale ha e tswa jwaleng o tseneletse baagišane o ba roga o ba bitša ka baloi le nna ge ke le jwale o bolela gore wa tseba ausi ka mokgwa a ntshelekang ka gona ge nka noko ba re o thutse ke mmoto gore ke tlo dira braai jwale eo ke re e sa ntshwenye ke tshwenya ke ya baagišane a roga baagišane o mongwe moagišane o ile a ba tenega a mo itia ka tshipi mo hlogong mo a ya di-docteng ba mo alafa bothata ba ka ke bona bo ga ke tsebe ge e le gore mohlomong ke tlogetse tše ding morago taba ya magadi ba ebile a makae koko ebile a mabedi ga senke a hlagiša kotsi ka gae a senka a hlagiša kotsi nna be ke se gona ke ile mmerekong ka moka a tla furugo le leng mokgalabore ke tsogile ka dula mo mpeteng ge ke tsoga ke dula mo mpeteng ke butse le festere o re o ne o bona legala ka mo fatshe ga maoto a gage a lekeleditše maoto ke kwele koko a bolela gore o nyaletšwe segadikana ee le ya kwana le balapa le legolo la mmamogolo be ke sa tle go fihla mo go lona le kore nna le mogadikanaka re thomile re kwana go senyegile ge mogadikanaka goba a hlokofala go ba le pako ya gore o bolaile ke nna gore le gone jwale le bana ba gage ba seke ba hle ba gata ka gaka le gatee mengwaga ba sa gate ka gaka le gone jwale ga ba gate ka gaka ke kwele o bolela gore ge morwedi ya go wa mogolofadi a phaiwa thetho ka kgang le be le dula ka bogadi ke kwele gabotse be ke dula ka bogadi nna ke sebe ka aga ga bo monna gago ga bo mogala ba gago ga bo mogala baka o hlabetše kae ke hlabetše ga bo mogala baka mola o le mosadi ya bobedi re a leboga ya ka mo go abuti ka mo abuti mo bophelong re ba le mathata ka gae go swana le a koko a boletšeng and then ge re fetša ra ba le a rena mathata a e leng gore mo maphelong a rena mohlomongwe dilo ga di re tsamaele gabotse ebile ga re kwe bose le rena ga re tipsene ka bophelo sa mathomo lehu le ne ditshele ka tlhago a lona lehu ga senke le no ba gona la se šale morago ke dipolelo sa bobedi koko lenyalo la gaga la tsamaya gabotse le be le tshwanetseng ke be le bile ka lapeng le legolo e seng ga bogadi ba gage wena jwale ka ngwana wa lesogana wa koko le ya kwana le bo morwarrago le dikgaetšedi tša gago ka kua lapeng le legolo ee wa ra kwana le kwana jwang masatle ga geno re no kwana nna ke fele ke ya gona ka mo lapeng le legolo o ya ee so go na le ba feleng ba etla ba gata mara go na le ba ba sa gateng seo mara se ntshwenye mara wena o kwana le bona ka ee moka nna ke kwana le Alright, bona no. ke na problem ya thabiša eo ee ke kwele ge koko a bolela taba ya gore magadima ga se a hlola bothata ka kua gae kgaetšedi ya ka o ka re go ne ntongwa e fete gabotse mo go yena a ke tse gore o tlo berekiša number 2 kapa o tlo berekiša lekopelwana le la number 3 na number 3 ne re a leboga kgaetšedi yaka mo go boletswe ka motswadi ya gago ditaba tše e leng gore ga di kgatlhiše di kweša bohloko
e fela re lebogile koko gore a rwale maikarabelo a gore a go godiše jwale ka ge motswadi mokgekolo mmago e le motho o a golofetšego a sa kgoneng go titirela tše dingwe tša dilo nke o thome mola go yela koko ga ba bola ka magadima go se senye ke bone o ka roba ka mokgwa mongwe o thome mo go yona and then ge o fetša re no kgopela gore go tšwa boteng ba pelo a gago ngwanešo ngaka moremi a le mo o buile pelo a gago o re hlalosetše gore seemo sa mokgekolo mmago le ka mokgwa o tlileng ka gona mo lefaseng o tekwa jwang ka tšona and then di tla kgona gore botša se sengwe di tla kgona gore botša gore na ga botse legato la bobedi la thuso ye o swantšeng o e hwetše ke ya mohutamang thobela nna mo tabeng e ya magadima legadima le ne ke sa tsena sekolo ke kena primary koko na bereka ne ke robala le bona ka more one na so thomo wa ga ga botsana ke robala le bona ko kamoreng e one so ra golwa ka o mo mpetong o robetse legadima lela le notla le bethile nna la betha le mohlare la betha leoto aowa gona mo ke go thoma go hlakahlakana ka mola gae nampile a go sana tswela pelo nto nngwe le nngwe fase le a ke no re le batho a ba tsana tsene ka mokgwa wa moela motho a tlile ka molo motho ga tsena ka gate go na le ntwa tle go botjang yona mare ba re motho o tlile o tlo no go yeta swane o dula o tshwana le batho ba bang ka montle ka mo aowa o bolela ka lapeng la koko baagišane baagi ba mo motseng a se batho ba go bona lapa la koko jwale ka lapa le e leng gore ba ka ka re a gona seriti le so ka re le seriti a se gona like mollo o dutse mo fase ga mohlare mola gona motho wa ka o dumedišang ke mang ko le o fela bare ba bangwe ba batla no lebelela ba feta felela mo gaetsediaka gape polelo ya gago ke e kotwana ma lapa la koko le tsebega jwale ka lapa la mohutamang ka kua digwale ke no ba nna ke re mara e no ba motse wa mang le mang man mara ge le batho ba re batho ba tlile mo rena le ditšhomi di atla mara a o tshwa le rena kora re ehlwa ga bo bona mosegare ka moka o bo boe late gae o ye gae letšatši le subetse ba letšhaba lapa la koko ba letšhaba jwale ge batho ba letšhaba ga kaka lena jwale ka makgarebe ge botoborose ba leetetše ba kgona go no tloga ba lokologa ba tlile ka gae wa bona ba lokologa bothata ke badudi ba digwale and then le nagana gore ntwa gore ba tšhabe lapa la koko ke eng nna ke tsebe gore bothata ke eng go ne le mabarebara le a kwang gore ba ka be ba sa letlwaele ka fase ga mabaka a mohutamang ba re nke re sentse ba nakwela ba re ba re kgaetšedi sentse ba nakwela ba re ke ena bolaile motho mara yona eo na ra no ikgaphela ka mo more ka rano re e a e tshwenye nto nngwe le nngwe tseba ke modimo motho o tsamaya ka go bajwa mo lefaseng le gale motho ga a hlokofetse go na le dipolelopolelana alright re a leboga okay ene mo tabeng tša dinoga tše di bona ke nna right rule mo le bošego ke robetse ke kgone noga ke robetse e no tla mo a e dire selo ka selome ka sentiri selo ge ke phafoga a šimo mare senkgale e tsamaile e boe gape mapele o e bona mo ditorong and then ka nnete gore go phaphama o kry-ile gona ka mo ntlong le nakola e re tlo e bona mosegare ke letse ke e bone bošego ka bošuu ba teng ke ya toilet
a shika mo morago. E bontšha e le e tee. Ee, ke tee, khala ke tee. Mara ke e boneng go na le nngwe sa le ka bona mo gate-ing, e nametse gate, e patlang mo gate-ing, santse nna ke tsene. Ke nyaka go bula gate, e patlame mo dimo ga gate. Ke palela ko o bula gate. So ka ema, e santse ke gwelele ke re noga, ke tswalegile molomo, a ke kgone go gwella. Mo torong. Ke nyaka e ya ka mo kamoreng e. O lora noga e le ka kamoreng, wa re ge o phaphama wa e bona ka mahlo a nama jwale. And then go fetša go e bona wa se goelele, wa se nyake thušo ya gore e bolaiwe. Ge santse ke gwelele, molomo o tswalegile, a kgone go bolela, a kgone go dira selo. Until yone e be e tsamaya. Se se mapele gape jwale re tswile torong, a kere o e bone mo torong and then wa phaphama wa e bona ka mahlo a nama. Jwale ntse o ntebeletše ka mokgwa o ko go lebeletšeng ka gona, re lebelelane ka mokgola voice e no palela ke go tšwa gore o gwelele gore o kgopele thušo. Yeah. And then ka re ga noga tše di bonang ka mogae le kgona go bolaya tše kae di no timelela. Re e bolaileng ke e weleng ka mfase ga mohlare wa mminko. Tše dintše di no tsamaya di sa phela. Di no timelela la sekgolo sa di bona. Tabe ya tšhoša. O lore o bona noga gore go phaphama o e bone ka nnete. Gomme go swantse o gwelele gore ta lenthušeng re bolaye noga lentso le palele ke go tšwa. Gape re tlwaetse ge lentso le palela ke go tšwa o le mo segateleding. Mara ke phaphamile e le nna ke le o, voice e no palela ke go tšwa. Wa bona malome ka mogare ga lapa le na le mathata a mantši. And mathata a bona ba swanetše goba ke re mathata a lapa le ke swantše ke no ba thuša ka lebaka la gore nka se re ba te thuše. Potšišo ke gore ge sesi ga a swara ke segateledi, noga ye wa e boneng e feletše kae? Nna ke tse o re ile kae, no nyamalla o re ile kae, o re tswile kae, a ke tsebe. Kgaetšedi, bophelo ba gago bo ba kotsing, bo nyaka gore bo tlhokomele, gobane o bona dilo tše e leng tša batho ba ba sa nyakeng gore wena o di bone. Ntho ke e bonang ka lapa le la geno le mpontšha gore go na le tlhakatlhakano ene e thoma kua moragong. Koko ge o nyalwa mmamogolo wa bana ba le kae? Ge ke nyalwa, Ge o hlaba. ke hlaba o ba šetša hlokofetše. Mara bana ba boja. Alright. Go bile ngwana o motee wa mathomo wa mošimanyana, ke yena a ileng a ba busy le monyane wa ka. Ke kgopela go botšiša mo koko. Ge wena o nyalwa la mathomo ntšhetšwa magadi, mmamogolo wa bana O ba le gona. a dula kae? A dula ka ga gage. Ene o ba dula ka ga gage. And then wena wa ya go dula ka bo monna. Kore ena o ba šetša tswile ka mo gae. Then go ile go itla nna ka tsena ka gorogela ka mo ga mokekolo. Wa tseba nako nngwe rena banna koko re dira diphoso, ene phoso tše re di dirang re fela re botša basadi ba rena re dilo tše di lokile. Ge o le monna a kry-a se lasbone, a se lasbone ko mathomo, o nyetše mosadi a tšwa ba le ga gage. Go ne gore a ka ba le mosadi o mongwe a ya go mme a ka ga gabo. Dilo tša go swana le tšeo di bolaetše batho bana, dilo tša go swana le tšeo di ba jušitše bana, dilo tša go swana le tšeo di hlametše bana madimabe a gore le kgolle ba tlhoilwe ga ba nyake ke motho. Mokgalabe ba santše re ga a gahlana le wena, go na le gore a go tšea go išega gabo kampana go tšea go nyakele stene ka gore a go sa kgonagala gore a ka boela ka gabo. Ntho e dirileng gore
mokgekolo wa gage a robale ba be ba šale ba re wena ba latofatša wena ke eng? mokekolo o na le bolwetši ba sukiri. Okay, a re no rone bolwetši bo bo rileng. Aga bolwetši bola kore ba muja. A re yeso koko se ke ra tsena kudu-kudu mo go yena. Aowa. Ntho ke nyakang gore re e lokiše ke gore ga re re go bile le bolwetši and then wena le mmamogolo wa bana ba gago le be le kwana mathomong berekwana mathomong le lošitše ke eng? ke mo ke sa tsebeng ka gore le sona stene se ke reng ke agile ka go sona o ile kore ba bagile ka mo ntela ka mo diphoofolong ba ile ga ba tlhaša ka mola diphoofolong ba kgetha ditene o monna o makgoweng le nna ke makgoweng mokekolola mogala ba gage ga a fihla re ke kgethile tena tše pedi ke kgethile ntene tše pedi se seng ke sa mmana bana sona se ke leng ka go sona gona jwale ke se ke se kgethetšeng ke mogadikanaka. Alright, mmamogolo wa bana o be a tseba gore mogala ba gago o tlo nyala basadi ba babedi? Kore o ba tseba ka gore bana ba ampuru ke ba belege ke sa le kua ga gešo mare a ba tseba bana ba. Alright, go bona koko go ka ba monna wa ba le basadi ba babedi wa palela ko go laola dilo tša gago a gone mogala wa kgoro a tlo o šalang a di gona. And-e ge o ka re o le mosadi wa bona mogala ba gago a e ba le ditene tše e leng gore wena o no makala a e ba le ditene mara fela re ke nyetše wena o nnoši mara motho o reka ditene santse o putše gore tene tše ke tšang. Then mogala wa gago nto e ba a santše a e dire o be a swanetše a kgopele mosadi wa gage o mogolo gore ke bone kae fela sepela o ye go ntebelelela gore ke bone tšona na. And then mokgekololo mogolo a go tsebe and then a go amogele go tlo tswa go yena gore go amogela ka ngwaga ka morago ga mengwaga mebedi ka morago ga mengwaga meraro ka morago ga mengwaga mene goba ye metlhano pelo wa gage le moya wa gage o dule gabotse. And then ga a seno go amogela ke mo e leng gore o ya ka ga gage o wa go ria lenyalo ka ga gage seng ka gabo mogalabe monna o nyala mosadi o motee ka gabo a ka nyala o mongwe ge e le gore ke phejane mo go bana ba kore ke ngwana mafelelo mo masoganeng and then ke mo e leng gore a ka nyalela ka gabo mara wena gone jale nto e santseng o e dire gore lo tša bana ba gago di loke o santse o retolle mohlobolo wa gago o tsenetše mo go rona. Motlhobolo wa mmane ga o tsene ka lapeng le legolo ge o ka tsena ka lapeng le legolo santse re o ntšhe re o retolle re o bušetše morago o ye go tsena ka lapeng la mmamogolo. Re tshwanetse re gopole gore dintwa tša gago le tša mmamogolo a di tsene mo baneng ka gore mogodimo ga bana ba go tlo ba le bana ba bang ba gago ba mmane ba ba swanetšeng ba reelle bana ba bona ka boabuti bana ba mmamogolo. So nto e leng gore santse re e dire ka lapeng la gago gore dilo di sepele gabotse sedimo sa geno santse se sepele ka tsela e right bakgalabe ba le ga ba spediša dilo gabotse santse ba kgonyana ba tswe ka lapeng la mmamogolo le rekile pudi le ya go phošolla motlhobolo o ileng wa tsena ka lapeng la bagadi ba gago go tswe ba kgonyana ka lapeng la mmamogolo ba ye ga geno ba ye go retolla motlhobolola ge o bua o tsena ka ga gago ga o ngwetši ya mmatswale wa gago o ngwetši ya mmamogolo wa bana ba gago. Lenyalo bana ba santse ba amogele ke ba mmamogolo ene mmamogolo a kgone go go segela mo o ka dulang gona stene ge ba re se segile ke mmamogolo re a thaba e no ba gore ka gare ga lenyalo la ge monna ne basadi ba babedi go no phela go ne le ditlhakatlhakano fela ditlhakatlhakano tša gona nako nngwe di tlhola ke gore a re sepediše dilo gabotse re le banna
basadi ba re ka ba sola ra dirang mara rena banna nakong ye ntšhi a re sepediše dilo gabotse ene le maaka a ba gona wa ikwešiša ene maaka a rena a feleletša a tsentšha bana ba bangwe e le go basadi ba re ba nyalang re ba tšišang kgorong tša gabo rena ka gare ga mathata so taba ye e boima e no nyaka kwešišo le kgotlelelo le gore o swantse o kwešiše gore mosadi ya gago mogolo o nyakang ene nto a sa e nyakeng a o mo gapeletše no o wa le yena gabotse so ye ya gago ke tlo go lokišetša yona ka gore gone jale ge ba tsene ka lapeng la mmatswala gago go ra gore le santse le fihle ka kua le ba rielle bana ene ge le ba riella bana go ra re santse le rieng le thulana le mainala a bana ba le ba mosadi o mogolo so mosadi o la dintwa tša gago le yena koko ga bua le o robetše moya gage o robale ka khutšo ntwa e leng gore e šetše bana ba šetše le wena bua le ka mma santse wena le bana ba lelekwane wa ikwešiša ene ge le seno o kwana ntane le tlo kgona go lokiša malapa a leng gona bolwetši bo gona bo ka swara mmamogolo le wena bo ka bua ba go swara wa ikwešiša so ge re ka lebelela boloi kudu re tlo ba le mathata so a re lebeleleng kwano then kwano e tlo re fa phedišano e tlo re fa gore re kgoneng go agišana then re tlo kgona go ba le gore re tsebeng gore re tswa kae re ya kae ka gore bofelong ba letšatši koko lena tema lena mo le yang le fihlile ba bo ya kae ba bo ya kae sa le bana ba sanetse botse tše ba di nyakang ene o tsebe gore ge mmamogolo a ka robala mmane a šala a palela ke go kgobokantšha bana dikgati ka mokana ga tšona di otla lapa la mmane gobane mmamogolo re ke šeile mmago bana morago mara bana šibala ba sokola mmago bona le gona bona bana ba le sa kwaneng le bona ba sa tleng ka ga gago tšatši le lengwe ba tlo go hloka mo ke lefaseng mo a o tsebe tša beke e tlang o ka no rogana wa latofatša motho wa dirang a o tsebe tša beke e tlang and then ke kwele le bolela taba ye nngwe le bolela ka malome kua ga geno a ke go botše ditaba koko ne ke gahlana le yona gantši taba yeo ya gore ngwana o wa go nwa bjala ga a fetša go nwa bjala o tlo roga mmage a be a tšole le mmago mmage taba yeo koko yeo a se yona ebile nna ke bolelela nna ke le moroka ke dumelelane le yona ene nna ke le moroka ke re ge batswadi bana ba lena go ka kwa ngwana a go roga bitša maphodisa a tle mo a motšeng o te khutše e go dula ka mola a e kgone kry-a batho ba ka roganang le bona ga o tlo gore o le motswadi o šokile o kwele pain ya go tliša nna wa be wa nthuta go bolela wa ba nthuta go sepela nna ka tla ka boa ka tšola mme diaparo ka be ka tšola le mmage ke lenyatšo le legolo nto eo tlogelang gore ge bana ba dira sokoko ba bantšhi le rawa ba moloile bana tšea motho o mo iše lefelong le wena koko ka bang seifi o tle kua re tle re lebelele motho ka seaparo sa gage a le plekeng ye e leng gore dithaka di a mmotša gore motho o mogolo a rogwe le tlo bola ke bana that's why ba fela ba re ba roga batswadi ba ba tšeela tšhelete ba dirang le ba fa nako yeo ya gore ba bapale ka lena yona nto ya malome ya gore o roga baagelwane ba ka se dumele baagelwane ba ne bana ene bana ba bona ba tsene dikolo bana ba bona ba bangwe ba bana bao ba ba rogang ke di-lawyera a ba tlo dumela gore motho a no tla ba roga re le baloi le dira eng no a ba tlo di dumela lo tšeng ba tlo wela ka gare ga mathata so le santse le mmotse gore ge e le gore o tswela pele ka bophelo bo ba gage a no nyaka mo e leng gore a ka go dula gona gone batho gone diphoofolo a phele bophelo bo ka re mo a ka se bophele ga botse bophelo bo ge ba ka se mmolai o tlo swara tše pedi tše di tlo mo diragalela ene ke botša le batswadi ba ba leng magaeng gore bana ba ba le roga ka jwala tšeang bana bao le ba išeng kua ba yo gahlana le thaka tša bona ba tle ba tsebe gore motho o swanetše a hlomphe motho o mogolo ene ga bona nako nngwe koko bana ba bantši ba roga ke batswadi ba ba fepetšeng diatleng
ge motho a go roga a ne 50 years o dutse le yena ka mogae o sa nyake le motho o stan ke na dule kua o mmontšhe gore ka moke ga gage ke kua le tlo bola ke bana koko a ke nyako le botša maaka ntwa ke gatlhana le yona everyday ge ke tsoga letšatši le ka sesubele go se go atla mokgekolo a lla ene ke kgopela re le ba molao taba e nke ba e tlhokomele ba re ge ba fela ba dira di-event nke ba bolele ka taba e ya gore bana ba roga bakgekolo bana ba roga batswadi o ka se roge mmago ka letlhapa ke a gana o tlo re ke jwala jwala ge bole mola bo ka tseba gore motho o swantse a rogiwe ka mahlapa no a se yona so ene taba ye le swantse bua le ka ge le batho ba bomme ba bagolo tšatši le lengwe nke le kgobokaneng le bitseng batho ba molao gore re a telelwa re a nyatšwa a re sa tseba kore o ile ko le motswadi koko o sene bophelo ka ga gago o tšhaba go robala ka ga gago o dula ka letswalo ka ga gago o tšhaba go bea tšhelete ka ga gago o tšhaba ngwana gago o swantse o phele kae gabotse ke ra mo wena swantse o phele gona mo e leng gore o tla šireletšega o swantse o šireletšege kae taba e ya go roga ke bana koko e swantse e fele ge mme a ka kwa ke moroga goba tate a kwa ke moroga a ntshwariše ke bolela e le nna ka se roge mme nka se tšole mme nne ka be ka tšola le mmago mme ke lenyatšo le legolo kudu leo ke lenyatšo le legolo ene ke nagana gore kotlo ya sekwebo sa motho e leng gore o roga batho ba bagolo e swanetše e be kotlo ya mannete motho a eko gore motho o mogolo ga a rogo ene ke a kgopela go baagelwane ba e leng gore ba kgona go kwa gore batho ba roga batswadi ka mo gae bitšang maphodisa a tla lokiše taba e nnete bothata bo bogolo bo re gatlhanang le bona ke gore batswadi ba kgona go ganetša molao o phethega godimo ga bana ba e leng gore ba roga ge ngwana e le gore o nagana gore o loile mo tšiše mo gorena re mo phekole ene re mmotse le gore monna tokološi e ka se re tlhapaola mmago ene lenyatšo o ka se le tloše ka setlhare no ge ngwana a ne lenyatšo a ne letello ne lenyatšo ne letello go ne le batho ba e leng gore ba specialize ka go tloša letello o tla ya ko ba mo išang gona ba mo correcta ba mmea straight gore e a e diriwe e direga gantši wa e tseba ntate Malefu everyday re sekana le tšona taba tša go swana le tše ko gaya a letšatši a le hlabela subela mokgekolo a se alla goba mogala ba se alla re nna a ke sa tse gore ke santše ke rieng ka gae ke tutulela ke nnoši ke a bethwa no molao ye santše o e lebelela go ne molato koko ke nyaka go tsena mo go sesi o bona ditoro ka go fapana and then re tlo go thuša lebakeng leo ebile re tlo thuša le mmago ne mogolofadi ke motho a ke nyake selo ka bagolofadi gantši ge ke birthday ke fela ke rekela bagolofadi se sengwe le ge nka palela ke go dira event but something e leng gore ke a tsebe gore santše ke ye go e donata for bagolofadi e swantše etswe why modimo a ntshwereng be e le mogolofadi a ke nyake ka bagolofadi a gone motho a ka ratang go ba mogolofadi ene a gone motho a ka ratang go phela bophelo ba mogolofadi so ge motho a bona mogolofadi o swanetše a motlhomphe ene a mo tšee buale ka motho wo e leng gore ke motho e leng gore o swantše a tlhomphiwe so lapa lela la koko ke tlo le thuša ke tlo le berekela lona fela medimo a ya tsena gabotse ka moo santše re le ageng ene gore re le age go nyakega bana ba lapa le legolo borangwane boramogolo ba fete lapa le legolo ka kua lapeng la bolena swanetše gore re kry-e ba le ba lapa le legolo re duleng fase le bona mo le direlaneng diphoso le kgopelaneng tshwarelo and then le aganeng le tlo bona le mogalabe o tlo thaba mo a leng gona mmamogolo o tlo thaba mo a leng gona mme dinku tša gago di seke di a šwalelana o le gona o nkwešiša gore ba go roga gore ba dirang ba bitše ba palo ba boditše molao o nkwešiša
mo ke lefatsheng koko go na le batho ba e leng gore ke nyaka go ne go botsa ntongwe e tee koko jwale ka motswadi o ka se tsoge o tsentšhitše lentšu ka gare ga motho gore a bolele ka mokgo wena o nyakang gore ba go bolele ka gore wena ema maemong a gago a motswadi ngwana ga ri a phoso mmotse gore motho wa modimo ye ke phoso ngwana a ri a tše botse o mo lebogiše ene ge ngwana a go nyatša mo iše lefelong la batho ba e leng gore ba bereka ka batho ba e leng gore bana ba ba nyatša then o tlo bona o tlo phela gabotse ene o tlo phela ka khutšo a bona batho ba bantši ba fela ba re no protection orders selo ke bereka ka tšona nna malobanyana mo ke be ke sa lokiša lapa le lengwe ke mokgekolo le mogalabe ba direlane di-protection order tate re bolela taba ela re ya fela bjale go tla poelana ke re bjale tate o ria uang gore ka kung ka se why protection order ke tlo swara wa bona re bohlokwa protection order so ge wena o ya go itshela o tla itshela ka bowena wa ikwešiša mara o tseba re ke tlo riang ke tlo swara so koko e bang le maemo a lena a bomme seke la dumela batho ba bapala ka lena le seke la dumela batho ba le tlaiša le seke la dumela batho ba le tlaiša mabaka a bona ba le tlaiša ka gore bona ba nwele jwala a o palele le ko gore le wena o bonwe ya so ba seke ba le tlaiša le batho ba bagolo bana ba le roga ka gore ba re ba nwele no so ke nagana gore tša bona nna ke di kwele maubane ke sa tsebe sesi ka mo gore o ne polelo kgaetšedi a re ye kgaetšedi a ge o nyaka go bolela goba o fone khuluma ya bolela ngwanešo goba o ka no bolabola ka re ko go kwele gore ya nna ke na le bothata ke a lwala ka di-10 ne ke ile ka di-10 ne ke ile ko sepetlele go fitlha ba ncheka ba se kwešiše gore ke tshwere ke eng mara nna ke kwa bohloko popelo ya ke bohloko le di-pulse kgaetšedi a re tšhabe nako ngwanešo ba bona batho ba le ba leng ka mola ba emetše gore le bolele le fetše ba nyako tsena seke wa tšhaba go bolela ge motho a nyaka thušo o nyaka thušo wa nkwešiša mang le mang o ne tokelo ya gage ya go bolela gore ke a ba jwa ke nyaka thušo wa nkwešiša so re botse gore bothata ke eng re tsebe gore go thuša jwang o boletše ka di-pulse o boletše ka popelo o boletše le kang gape ke gape le bothata ba ka ke gore ke sa le ka tsamaya ka ya ko ngaka Tsuku a ilong kalafa so ngaka Tsuku eo o mphile ditlhare ka nwa ge ke boela gape a mpotse gore nna tshwantswe ke thwase nyinyi a re tshwantswe a ndirele lebotlo ke le nwe ke le gae gape ditlhare tse nang direlang tsona o ndiretse dimbiza nka re ne di le tse 4 ka dinwa ge ke boela gape a re gore nna gore ke tle ke fole gore ke tle ke be le ngwana ke gore tshwanetse ke robale le motho a tlo nkalafang o rieng a re gore nna ke tle bolwetse bo bo ntshwereng
gore ke tle ke be le ngwana ke gore tshwantse ke robale le ngaka e le goreng tla be nkalafa. a ira ena Ne e le mosadi mara motho o nang dirang ditlhare ne e le monna ke itse gore ke ngwana gae gore ke eng. ga botse gora gore ba direla ola thuruphasinyana gore kore ba bolelela ola a mixetsang se se ditlhare. And-e bothata ba ka bo bongwe gape ke tshwenya le ke sesiwe Hmm? and then wena wa fetsa o dirileng nna ka se tlhole ke ya o ga bolele nnetho ke bolela nnete a zanka Fela- kae. a re tlogela gona bothata ya Ee ka se tlhole ke ya bothata ba ka bo bongwe gape ke gore ke tshwenya le ke megodiswane. Megadutswane go tshwenya jwa Megodiswane e kgona go wela mo dimampeto nako e nngwe furue ke tsoa ke bula dikobo ke kry-a ka mara dikobo. Le ke dutse so tshwana le ke maybe ke dutse kwa ntle ke goretse letšatši e kgone go tla mo pelaka. And gape le bothata ba ka le gore ke tshwenya le ke gore batho kore ba nroga ba mpisa mabitso ba mpisa dinyomba ba re ke nna monna lesbian ba re ke gay. o ne mengwe ge mekae Ke na le 26. a senke o e ba le ngwana bophelong ba gago. A zanka ka ima. mara nna go ne ntongwa ke ikwešiše ka sesi sesi go na le dilo tse o ka se kgoneng go di bolela mo moyeng o ka tleng wa kgona gore botša tsona re le ka mola re ne re nnoši Wa di teng. Hmm? Di teng. wa tseba gore re bereka ka batho mo wa tseba gore re kgona go bona motho ga a sa bolele nnete and-e wa tseba gore re kgona go bona motho ge a bolela a fihla ditaba A ke fitlhe taba. ke no rela re mare wa tseba ga o tsebe ngwanešo wena ko wena o tlo nyakang thušo mathata a leng mo go wena a tseba ko wena rena re nyaka go go thuša re sa go gapeletše e le ka thato le go lokologa ga gago o tšhogile ye ke mo ke reng o bona go ka ba kaone maybe re ka tla ra bolelela ka kua thoko na ye o shapo mo ke tlo bolela. o tla bolela alright malome ka kapo nko o bolele le ena Sesi o bontšhitše gore o ile ka kentsoko ya mosadi ye e bonagalang ka botse gore e be e berekišana le ya monna o sa tsebeng gore monna o ke ngwana wa ngaka ye ke goba ke eng le ngaka ye akere. And then ngaka ye ya re go wena ya mosadi ya re gore o tle o kgone go thušega mathateng a gago le gore o be le ngwana go swanetse go robale le ngaka ya monna ye e leng gore e tlo go thuša. Ke kolo bolela ka taba dimbiza gore o ka re ba go filetše 4 o berekile ke jwang ka tsona dimbiza tše Ke di nwele o di nwela kae ko gae. o di file ke mang Nne ke rela ke yena mmeo ko Ndombeng ne ke na le yena moshimane ke yena na ntebela. and then ka gore bo o lebelela ke mošimane o wa ngaka go boditše nako mang gore tshwanetse o robale le ola A ke re o fitlha ko ngakeng ke re wa fitlha wa bolela pele ko ntle o bolela le ena o botsisa di-question gore o tlile kang. ngaka ke mammo ke mosadi o goba ke mošimane Ba le two nna ke itse ne le lethwasang la gae gore ne ile ngwanae.
and then go fitlha ka kua ntombeng la ba babedi wa phekola ke wo and then ya be ya ba yena a go mixetsang ditlhare ee and then a seng ke a bolela tša marato go bontšha go ba le kgatlhego a wena o mpotsisitse gore ke na le motho na ka re ee ke na le ena and then wa e felela ona mo a se supporte polelo o e khweditseng ka kwa ntle and then ka baka la gore ngaka a ya bolela ka tša marato why o paletse ko go boela ore ke tlhole ke ya kore nna ba nyako gore ndirela ntho e nwang ke mathwasane ele o ga botsa a wa palliša ke tše tša dithobalano o pallišitše ke taba gore o swantše o ye go nwa dilo tša mathwasane ne mola wena o se lethwasa sese a retse abuti o ile o nyako go bolela ka mo after o la fetša go bolela berekiša o abuti ya no ka leboga wa bolelang o ke morwedi yaka ebile ke thoma go di kwa tšeo a di bolelang a sanke nane mpotša selo nna ke no tseba a ile sepetlela and then tleliniki mmamoditše gore a ye go ntšha popelo so ka se dumelelane le yona ka re no ntho e re tla go phekola pele gore popelo ka nnete santse e tswe na ke tswa go eo nna ke tsena go yaka nna ke na le problemo ka January ke ile ka ruga loto le ya ba le khibidu le go njwale kore ka papa o mogotsaka ba fela ntšhela ka ditaelo la be la bohla mara go njwale ke le ntsho ene kore la ba o tla re go na le selo se se borang kore ntho e kgona go bora ke le kwa gore o ka rona le ntho e tsamayang ka mo go fitlhelela mo seropeng and then ke ile ka go bala leihlo go njwale ke bona ka leihlo le le teng so ya be ke re at least nka kry e le gore mtlhamong specialist sale ka tleliniking doctor e nngwe ya lekgowa o ka re ba ira di-practical mo tleliniking a mputšhare what happened to your eye ka mhlalošetša do you get grant ka re no a ngwalela memorandum a re ke ye sepetlela and then leihlo le ba le lebelele so ke ile ka ya sepetlela o ka re ke ile bo January so ke fihla kua ba re no leihlo leke ba re ba mpotša ka sekgowa ba re no is totally damaged kore le ka hlo le sa loka is permanent so yano ka butša doctor e be ka lafa ka re mara ke santse ke ire bjang ka re sa le wa mpotša ka gore ke nka kry-a mtlhamong grante a re no o bona 50% so tsa mo nyaka mmereko so ka seke ka ba le problemo o bone so bjang nna be kgopela gore at least mtlhamong ka kry-a specialist kore ka tsamaya ka sepetlela gona ke paletswe mtlhamong ka kry-a thušo gore leihlo le la bona gape le dirang leihlo le bona bosehla le bona bontsho le bona jwang ke bona bontsho o le bona bontsho nako ela and then mo go neng le light go thiba le bona bone selo a o bone selo le go baditše ke eng leihlo le sa le ka hlaba ke terata wa ya sepetlele ka sepetlela o ka re ke dutse bo ma 3 months ka lafong so bjano ba le operata kolonyane e be ile nyane le tšhweu kore motho ga a le kgole ba kgona gore mara o ka re go na le selo mo leihlo lago ke ra go sa le ka hlaba ke terata bjano ntse e ya e gola go fitlhelela e tlo ba e tšhweu leihlo le ka moka before ke tlo ya sepetlela be ke tsamaya sepetlela mo mohlanga ba ntšhela ka dihlare la swana le le leleki kore go nyalo ka se le bone nako ela be le lesehla hlare tšela di ile di a kgona go nthuša bošweu bo la batloga go nyala no swana mara a le bone total so ke sa kgone kweša go diregileng and nako e la be le bona kore ke bona mooki bjana go nyale ao ke skoon ga ke sa bona selo no a ena bothata ke for di-specialist re bereka le doctor ke tla go referela go doctor Mamakoko o tla go thuša ke nagana gore ke department ya gage normally di-patient tše re bane le tšona e leng gore di wela ka mo go
malwetse a sekgowa re referela go yena, and then yena wa tseba gore go tloga moo ka mo departmenteng ya bona, Department of Health, o bereka le bomang le bomang le bomang. So then ke ne nneta gore o tla re kry-ela tharollo for taba ya leitlho la gagwe. And then tabeng ya sesi ya popelo ke nagana gore re tshwanetse re tsebe gore why ba swantse ba montšhe popelo akere. And then le yena ke tlo kgopela gore ka labone a tle Groblersdal, and then ba tle ba mo check-e, le nna ke tle ke mo check-e, and then re tsebe gore bothata ba gage ke eng, ka re ka seno ke timela gore ngwana a ntšhe popelo, no yena o re sepetlele a ba mmotsa gore bothata ke eng. Ba go boditše kang ka di-fibroids, ba go boditše kang? Betse ba re a ba bone selo. Then So taba ke wela o sana. then taba gore o ntšhe popelo Ko tleliniking betse ba re ba bona nkare ankere ko tleliniking ke boetse Hydrate. A fetsa mo mangwale lengwale ba re ke sepetlele. Ba re ba bona nkare ba tlo ntšha yona ka re a ke fole ba mphile dipilisi. ko tleliniking ba rile ba bona o kare. Alright. Ka mo kalafing a re bone o kare ge taba e le so re no re bolwetse ba gago ke bo boso, and then bo tla ra gore kalafi ya gago ke ye akere. And then e paina ge o ya di-dating goba after o e tswa go bona mogala ba geno goba e no thoma like ya no opa. E no thoma le no. E gomola ge ke nwele dipilisi fela. alright, no a gona bothata. Re na le doctor o e leng gore re bereka le yena ka mo Groblersdal, o tla go bona, le nna ke tla go lebelela akere, and then re tsebe gore bothata ba gago ke eng akere. Ya ke a leboga. And then taba ya loto lewe re tlo nyako tseba gore why le santse le go ope akere, ebile le be le tšhentšhe e be le lentsho leoto, maoto a bolaile batho ba bantši. Lebaka ke gore ge e le gore o bethilwe ka moleko wa maoto, o kgona go bona go bore maoto a ka a tšhentšhe thomo ba mantsho. Maoto ga a thoma go ba mantsho go ra gore madi a mantsho ka moka a thoma go tla ka mo maotong, and then go ra goreng madi a gago mo mmeleng a sa le right, wa ikwešiša. So santse re berekane le ona o kgone go fola o be gabotse, di-vein di a go bala, wa ikwešiša. So santse re go thuše maoto a se ka hlwa sa ba mantsho, so santse re tle re bone gore problem ke eng, and then le sese re tla mo thuša a re feng ba le sebaka. Le feditše a kere koko? Nna ke feditše mare bothata ba ka ke maoto le matolo. Bothata ke maoto le matolo. Ya ke nagana gore Ngaka Tsuku o sa la ntherare o ragile segwagwa. o ba re o ragile segwagwa. Ba re ke ragile segwagwa. Morago ga moo bjale maoto a bošego kore bohloko go thoma mo monwaneng boya matolong, bošego ka moka matolo a le maoto a bohloko. Le lehlakore le la left le bohloko o ka re ke tla betha ke stroke. Wena koko pele o ka ya ka kua di-docteng nke o bone nna pele, nke ke bone gore ga botse bothata ba gago bo tswa kae. A ke re go ne batho ba ba bolang ke maoto ka lebaka la go gatišwa, go ne le batho ba ba bolang ke maoto ka lebaka la bogolo ge ba šetše ba swara ke malwetse a marapo, go ne le batho ba ba bolang ke maoto ka lebaka la gore batho ba ba regile se sengwe. So a re ye go dula fase ke go nyakele gore bothata ke eng, mmele wa gago o ka no tlala ka dipeini, wa e bona. Ya ke a leboga, le re emele ka mola the reverend. Bangwe ba gorogile mongaka a re no ba amogela ka a lebelo la mmutla ke mo ka re ba fe sebaka ba kgone gore fa dithaba tša bona. Morocco A ke go leboge, re lebogele ankele ka kua banna ga re fa taba e thata ya mankgaganyane nonyane e thata. Batswadi ba ka le kae? Nna re gona ke moremi wa le dumedišang, ke malome ka kapa ka fale. Ke ba ga mang? Ba ga Montshiwa. Sesi ke mang? Ke nna Lerato Montshiwa. Le tswa kae gae?
re tswa ka Manapiane. oo tate Malefo koko ke mang Elizabeth Montshiwa. mmagorena ka mo Tebogo Montshiwa. alright ditaba di swere ke mang Swere ke Lerato. wa e tseba melao ya kgašo Awa. wa itheletša pitšantše kgolo Ae. eba napo mo fe yona ya no re a leboga ya mathata a dia gore le re tsebe re a leboga eba o sa le gona motho wa go se theletše pitšentše kgolo a dula mo a gone molato magešo difounu di beng silente re kgopela nnete fela tafoleng ka pela ka mogo ka kgonegang ka gona nnete fela se sengwe gape re kgopela le seke la bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng re kgopela gape gore le seke la bitša mahlapa mo moyeng ka baka la gore sealemoya se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jale bagešo dilo tše ke di-camera tše ke no se tsebe gore na ke mang a go boditseng ka pitšentše kgolo le go ditheletša o sa ditheeletše e fela ga gone molato ke di-camera dilo tše ke tša go captura kapa go re beela bohlatse ba gore ka letšatši la gore la gore rile ra ba le ba ga moketekete ba boletše so ga ba bolela so ba boletše so ga ba bolela so jale kgaetšediaka ke tlo bapala setopolwana fa ge ke fetša go bapala setopolwana o tsene ditabeng tša gago ka botlalo maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga a re tsene ditabeng thobe Thobela ke a le dumediša ka moka batheeletši. Nna ke nna Lerato ga Montshiwa ke tswa ka Manapiane. Re na le mathata ka lapeng la gešo. Ha e sale ke thoma go tshwenya ke loto go tloga ngwagong wa go feta ka Matšhe. Ene loto le a la thoma ka nna le thome ka ausi yaka yena le sale le mo thoma go tloga ka 2023 ngwaga 2023 go fihla le kgono. So ngwaga go feta nna le thomile fela le sa ntshwenye too much. Ka ipotsa gore mohlomongwe le tla ba sharp ka baka la gore go thomele la right pele and then la ba sharp la fola. So le lona le ile tša le thoma ka tipotsa gore mohlomongwe le tla ba gabotse. Le itše le thoma ka thoma ka ya tleliniking. Ha ke fihla tleliniking system hlaba di-injection a mpha dipilisi ka nwa. Dipilisi tšela le di-injection tšela di tšere di fela bohloko bola ba thoma. And then ka fetša ka boela gape sister a nrela re dilo tšela di ya go thuša ka re di nthušitše mara ge di tšwa mo mmeleng peinela ya boa. Sister a mpha lengwalo a nrela a re ke ye sepetlele ba ye go ntšheka ka x-ray cause o mpotšišitše le yena ra zanka wa ka ra zanka kawa. A mpha lengwalo ka tsamaya ka sepetlele ke fihla ba ntšheka ka di-x-ray ba ra gona bothata felo mo leoto la ka ba bone selo. Okay ka bona gore go ra gore dilo tše go tlhokega dilo tša Sesotho. Ka tšwa ka ya ngakeng Tsoko ge ke fihla ke hlalosa ebile ga ka hlalosa ke fihla ke no fihla ka dula and then a check a mpotša tše e leng gore mohlomong nna ke tše e leng gore ne ke sa ditlela. Ga a fetša ka mmotša gare ga botsebotse nna ntho itle ke itletše mo ke tshwenya ke loto mara ka nako be le sa tšwela tshwenya too much. Yena o itše ga a mpotša gore loto le yena ga a bone selo mo go nna. Mohlomong ke ile ka wa ka thinyega ka phošo ke lebetše ka re aowa a zanga ka thinyega zanga ka wa zanga ka dira seo a re a za lebala ka re a zanga ka lebala a ka lebala. Okay a wa gona taba mphatša tsona ndela re mohlomong ditšhupu tša ka tša ditšhika tša ka di blokile a mphatša mphang a re ke re ke nwe ka re ya ka mogokanwa ka boela gae. Ha ke fihla gae aowa nako e ntše ya ke hwetše bokaone ka boela gape go yena a nrela ra aowa mohlomong a ntšhentšhetša mpha tše dingwe ka tsamaya ka boela mmerekong. A nako e ntše ya ka di-30 tša June e be ile mafela kgwedi ka ya gae. Ge ke fihla gae ebile ke rela makoko ke re makoko gape loto le ka re le ba wese. A re kwe mo re o check-a gore ga botse go riegang ka lona. A re fihla kua ka mohlalosetša gore gape loto lela a ke hwetše bokaone. A mpha se dingwe gape a nrela ra wa tsa mo try checking then o tla re ge go pala o tla mpotša. Ka tsamaya le makoko ka di 1 tša June. Nako ke re boa le makoko a re theoga swantše re ka gae be re tsamaya mo tseleng e tsamayang dikoloi. Re itše re tsamaya ka gata pipenyana ya metsi be like ke gale e tsamaya e gata ke dikoloi. Ga ke gata pipe la dikoloi ke rela makoko ke re makoko gape bua le mo ke stakile ke sa kgone gore ke ye pele ke ye morago ke tšhikinyega ke sa kgona selo. Makoko a re ba le go tlo re ya bang ka baka la gore dikoloi še di tšona
o tlo ria bang ka baka la gore swantse o shifte mo gausi le mo tseleng then re ye ka mothoko ka re magogo a ke sa kgona selo a ke sa kgona go chikinyega ke stakile a ke sa kgona selo magogo a re gape dikoloi shidiane di tla ka pele le ka morago ba le dikoloi tse di shiftela nna ke re magogo a go sana ntho ke tla e dirang a re at least a re no shura we ka thoko ke re a ke sa kgona la mafelelo ke moretse ka re magogo ke kwa go fisha ntlhobole jesi ke kwa go dukologa ke kwa modukologo la mafelelo ke tepone ge magogo a ntlhobola jesi ke morela ke re ke duma khouku jwale ke nyaka khouku mphe khouku ke tsenne fela mo ke bolela le ena magogo gore ke kwa go fisha ga ke tlo phafoga ke phafogile ke le ka fase ga mohlare le gona ke kwa batho ke ba kwela kgole ka mo tsebeng jaaka go duma metšhina dikoloi ke bona le swiswa ke phafogele gore magogo wa lla vale ba mputiša ke ba kwela kgola ke kgone go fetola ke kgone selo a ke sa kgona total ene mo go swantse re fitlhe gae ke gausi ke mo go feta motse o mo i-1 gore ke tsene ka gae ke itse ge ke tlo phafoga mo labale ke monagano wa ka o boa ke botša gore gane go riegile magogo a ntlhalosetse gore sale ke gore go kwa go fisha ke ge o ewa ke go swara ke kgopela batho gore ba nthushe wena re shiftele ka motho ka re dikoloi shebedi nyaka go feta okay a gona taba ba re a re tsamaye ge re ka gae ke re bale a ke sa kgona ba nnyakela upa ya tla ba nkuka ba nnametša ka upeng ba nkiša ka gae ba fihla ka gae le gona ba nkuka ba nkiša mpeteng ke dula mola le magogo ke re magogo gane go riegileng re thomo hlalosa re sa tlo re thomo hlalosa tabela gape gore go diregile so le so le so ke rela magogo ke re magogo gape bale ke kwa go fiša modukologo la o boa gape mpheng khouku gape bale ke hlakahlakane ebile ke nyako o kapa ya ba gore modukologo la wa thoma gape wa ka thomo hlakahlakana gape and then awa magogo o itse ga a fetša Mandela re okay a gona re founele mothola go thuša a tle mo a tla kgone go bona gore bothata ke eng ka nnete mothola o tlile a fihla mola wa fa tša re fang tšona a wa gona taba bale a ke sa kgona selo a ke sa kgone go tsamaya a ke sa kgone go ria selo ntho ngwe le ngwe ke a direlwa bale ke ge ke tsamaya ka di-crashes go tloga gona nako eo so ka mo re ne le abuti wa rena le ena o sala a dula masakaneng a ne le dirumo tša gage motseng wa gage masakaneng abuti wa rena le ena ga a fetša o rekišitše dirumo tšela tša gage masakaneng a fetša a tla dula ka mola gae le rena ga a fihla gae a tšea dithoto tša gage ka moka a di iša moleteng a di tshuma ga a fetša di tshuma mola a fetša gone jwale ka mo kamoreng ya gage o tšere ntho a pšhatla mo kamoreng ya gage ma robalang gona a pšhatla samente se mo fase ga a fetša a ripa jwang ka montle a tšea bambola ka mola ntle a bozwala ka mola kamoreng ka mola a robalang gona o zwetše mehlare e mentši ya dimengu mehlare e mentšintši mehlare la gage e dula ka mo kamoreng ya gage ka marobalang gona yena o robala ka ntle jwale nna ke bona gore bothata bo o ka re bo ka mo gae bo re aparetše ka moka ga re a swantše a hwetše thušo yena ga a nyake le le kgone ga nne go tla moke sesi gape le ne mathata mo. Monna o zwetše mehlare ka ntlong yena o tšwele ka kamoreng o robala ka ntle o zwetše mehlare kore o zwetše ka mogare ga dilo tše ka gare ga di-container and then mehlare ga a fetše e zwala mo ntle mo stupong nako a nyakang go robala o robala mo phatising mo nako a sa nyakeng go robala ka ntle nako a nyakang go robala kore o robala go le mo go mo yena a nyakang go robala gona o ka tšwela pele ngwaneso and ke ne le ngwana wa 14 years ngwana le ena o kgone go tsoga gare ga bošego a kuka mesamelo a e butswetša nyako tsena ka gare ga di-old dropo neng le gona re ile ra mothiba re bula lebati a o mmotše gore o ya kae a fetša mo a bolele o dula mpeteng wa robala a o mmotša ka moswana a tsebe gore yena ba re wa tšwa ene nna ga nka re tloga mo ka re ke a gae ko robala gae leoto la ka le hlakahlakana go feta ke robale a ke dule gae ke kwa mešito ya dilo a ke kgone go kuša gore ke diphoofolo gore ke eng ka baka la gore ge ke re ke a bula ke re ke a check ke a tshoga gore mohlomong nka se ka bona dilo tša bošego maybe ba ka ntlhakatlhakantšha tlhogo ga ke le gae a ke robale ka baka la gore le leoto le ka mogare ntwe ke ileng ka mogare ga leoto la ka e a sepele ge e šetše e sepela swantse ke tšee something ke tleme mo godimo ga mo gore leoto le pain e se ka tsamaya mo bohlokong le se ka tsamaya mo pelong
Eh, o bona ge go tsena gore o tshwenya ke maoto o a hlotša mara ke bone le sese ya go a hlotša. e thomile ka yena go tloga ka yena o thomile 2023 ene ke gale re tsamaya re ya ka mo re sa hwetse thušo la mafelelo ke ile ka nyako go give upa ka bona gore ke gale ke sepela e ba le gona wa ke lapile ke ile ka tloga ka ya ngakeng tsoko le nna ke fihla ngaka ela ile ya ndela ya re ke bona o tshwenya ke loto ene o gatišitšwe ntho e ba ya dirile ba ya gatišitše ba le dirile yona kua gating ya bolena so ke kgopela gore o tle le mobu wa kua ga geno and then ka dira ka mokgwa a ke fihla ke boelela gape go yena motho wa ke fihla ndela a re gore o tlo kgone gore ke tle ke kgone go thuša wena gone jwale o na le motho makhwaphene na ka ra ke na makhwaphene ke dula le boyfriend a re wena o swantse o tsamaye gone jwale o nyaka makhwaphene o tsamaye o ka no tloga mo wa ya ka mola maboloholo wa fihla wa nyaka makhwaphene o fetša go robala le makhwaphene owe go fetša go robala le yena o tla mo go nna and then a fetša go tla mo go nna ke ria ka mokgwa ke riang wena then wa tsamaya o fihla o tsamaya mo go boyfriend a gago mo dula le yena o hlapa ka mo fase ka metsi ao and then a fetša wa koropa ka metsi ao ga o fetša o koropa ka ona metsi ao o hlatswa dikhipa tša boyfriend eo ya gago wa dianega ge o fetše go dianega ngake e reng ngake e nretse ya re ya mo rene mathata o na le boyfriend o na le makhwaphene na ka ra ke na makhwaphene ke dula le boyfriend a re wena gore ke tle ke go thuše o swanetse gore gone jwale o nyake makhwaphene ka re ke nyake makhwaphene jwang a re gore o tle o thuše o swanetse o fete moo o nyake makhwaphene o tsamaye o ka no tephereela motho o no mmotsa wa re nna ke a go duma fela gore le no ria so fela and then ge o fetša o tla mo ena o robale le ena le šomiše condom wena le motho ge o fetša go ria tše o di riang o tla mo go nna ge o fetše o tla mo go nna wa tloga ke tsebe yena re naganne gore o tlo o dirang ge ke fetša ke a tloga ke ya mo ke dulang le boyfriend aka ga ke fetša ke a hlapa ka mo fase ga ke fetša ke tšea metsi ale ke hlatswa dikhipa tša boyfriend aka ke a dianega ke ba 2 or 3 ke a dianega and then ga ke fetša ke koropa ka metsi ale ga a fetša ndela re wena ka mokgwa ke go bonang ke a go bona gore o ka se bue ka morela ka rawa ke tlo bua mare ka re gane dilo tša mohuto di tsamaišana jwang le problem a loto na ka rawa ke tlo bua o tloga mo a sanka ka bua ebile a sanka mfounela ka tšea number phone tša ka di-delete go fihla le kgone wa botša boyfriend a gago taba ka mo founela same time ke no re ge ke tswa ka mola ka mo founela ebile before a ke re yena o nretse a re ke tsamaye ko nyaka motho ka mabololo ga a fetša nrela re go ne le abuto mong ka montle wa motšhangane o ka no mo kgopela le yena ka lefa thuto ka mo and then a le fetša a tshwenye ebile ga a bolelega kudu motho o a leng ka montle a na taba ke bereka le yena aowa ka rawa ke tla boa ke no morela ka re ke tla boa maubane ya ba gona ke ile ke no ra ke tswa mola ka ntšha founu e na le mathata ya e na le mathata re wela ke mathata so taelo tše be di tsamaelana jwang le go alafa loto ke nto ke tepotšišitšeng yona gore taelo tša go robalana le batho di tsamaelana jwang le dilo tša loto na napa di a se tsamaelane ntwe ke e tletšeng ke tlile ka problem ya loto and ebile a ka tla ka problem ya gore mohlomong boyfriend a ka e dirang a e direng ke be ke tlile ka taba problem ya loto a ke re ge motho a ne mathata a maoto re ya mo gatolola meleko o a oretšiwa o a thobiwa re ka mo rapa lotole ke ditaelo tša maoto tše re di tsebang then re ka mo fa taelo ya gore at least a nwe gore madi a se ka kgobokana mo fase wa kry-a lotole e le lentsho ditšhika tše dingwe di šetše di thoma go hwa then taba gore go tle go tsene thobalano ka gare no ya le nna ke thoma go kgotsa kgaetšedi yaka fela go nyaka dingaka nke re yeng go ipolela man tše di bolelwang ka mo a se tšona a di kweše bose batho ba tla tšhaba go a dingakeng ke mo ke reng o bona ga o le motho o ya ngakeng wa tsa go botlhokwa gore nako ngwe o ne o ya le monna gago ka nnete ya go botlhokwa gore o ye le monna gago like dilo tše dintši e leng gore batho ba ba botša tšone motho a ka se di boleele monna gago a le mo fela kere moroka ka nako nngwe re di-boyfriend a ra nyala ya and-e o gole mosadi wa babe ke bošaedi kudu gore o ye le boyfriend kapa le girlfriend ngakeng
e kotsi Mm. wa bona ge e le monna le mosadi ba nyalane ba ka ya e le ba babedi ba ela lapa la bona mara ge e le boyfriend le girlfriend e boima kudu gore ba ka ya ngakeng e le ba babedi sese ga a bolela mme ga a bolela ditaba tša lena e sa le tše dintši e sa le tše ntši tše ntši a ke re be re rela gore re tle re kgone go le lata gabotse ka labobedi ka gore nako ya rena e fedile re šetse ka 2 minutes and then re tle re kgone go lefa tharollo ya ditaba le tlo boa goba re tla no di feleletša le kgono ka mola re taba tša lena ke tše ntšhi abuti wa o leng ga ya baiwang santse a kry-e tharollo le ge e le gore wa gana rena re tla bona gore tharollo re ka e berekang e tla ba mohutamang rumele yona moroka re tla bona gore ba a boa goba ga ba boe ka mola reception ka fale alright magagešo ke a leboga ke leboga thekgo ya lena go sa saga ke tlo ba gona go tlo bereka mangaka ke šoma le ona ke lebogile kudu bathekgi ba bogedi ke lebogile kudu batheeletši ba motse community radio station ke a leboga